Assalamualaikum tuan-tuan. Buat apa tu? Jom sama-sama dengan saya kita baca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni akhirat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah tuan-tuan, jadi seperti biasa, jangan kita biarkan hari-hari kita berlalu tanpa membaca Al-Quran.